Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntu of course ta khilo la usingo Mr Post. Mda ya kusuka man na kokwana Africa. Then from there hi ta khiyetela hi kokwana Chauke linga ta khi linka na Thabang. Yes, mkama mteketa kwa previously kusuka ya usingo Mr Post na kokwana Africa leka mabonda le man. Akudala sile ngafaka amabhande abo yaraba sile ngafaka amabhande mara kana wanga thela singona awuthela swin'we ngambe lo biyana bilo biyana nje So after that incident, one of those authors is train kokwana Africa will back off. However, kokwana Africa ivi one live vele la of course nga ku attackeni ka project yena of course leya ku huma ku nchuku vo tala se mi yingiserini. So I don't know kokwana Africa yi ri timhaka yi tingani and stuff like that. Yeah, let's go. Johnson intero se inapo lero no kudyondzise kahle n'wana sesi no kudyondziseni intero se u lava ku famba endla swa vuntlambi ku ri wa swi twa na wena ku a swi kona tshika n'wana sesi please n'wana sesi i hlekisa hi tiko i hlekisa hi tiko gaza hinkwayo yo jenge hi timhaka ta wena yi le ku hlekeni yi ku kahle ku humelela yini kwala ni twana sesigabaza ya a hi munhu wa inani mara yi ku kahle ku ndleka yini kwala ka Mr Post sesigabaza hi munhu wa ti-jokes ma swi tiva vhele hinkwenu mara sweswi a yi ze swi vona ku kahle ku ndleka yini hi mihisa lowu wa ka vakokwana Afrika ku ndleka yini kahle hayi le ku pengeni guys le ku pengeni mzaya tshika hambi u humesa ka 20 ya malembe a nge yi pfala hambi o kopela lani a swi kona yena gift kahle va loye hi munhu hambi vo va ringeta yinini i ku a hi tintlambi na luwa n'wana hi muchayi phela la muchaya ku ri mpanyasi se ku ya thumeleriwa swilo swin'wana mara benda yinini mara a swi loko se va lava Mr Post la ku fane va ku rhambiwa Mr Post wena tala ka malume wena i rhangi hakela swikweleti swa malume no ku basisela tindlela n'wana sesi i kokwani wa wena ni khome hinkwaswo swa wena mzaya ni khome hi tibolo n'wana sesi ya i fane tala ka kokwani lanwa i ta kuma mthetho ku mali yi hakerisa ku yini i ta kota ku kuma rhanga ni ku nyika tigigi kota ku hakela mali hi ku swa fana na sweswi i ta hakeli yi kuma kwini n'wana sesiku na ndlala yi le ku dlayeni wa ni twile ni lo pfala ku hava lexi nga ta humelela mzaki no pfala n'wana sesi ni ku hayi na ri pfalela lera jaha ri delela ngopfu ya malembe hinkwawo leya malembe se tshama yi tluriwa sisi ku sukisela kwale ndzhaku ni kha ni mi byela guys Haredza hi nga zi tshemba kumbe xi yo teka advantage kokwana Africa swi mi kuma ku usingo Mr Post this ya loko mi fambele street na swa ti-gig hi nga zi tshemba ku hiyo yi nga pfala mani phela i khale ka yi determinela ku hiyo yi nga swi endla swa nga ha ti kumi ti-gig and mani ku yo huwa masungulo mi nga ma hleketela yo sungula a ni ku yo huwa mara swa kona swo ndhina kumbe ku nga kontisi yi nga pfala I don't know so ha ku yi hala ka sayiti ra usingo Mr Post hala a swi ti komba yena a ri highly confident because hi ti 23 ta December fika posta image yena kokwala dibini kwala a dya fanele usingo Mr Post kwalano so a fika tsala ku kasi amoka mi nga titwi kahle mi ngo jika hinkwenu
mi ze mi rhangela na hi ti-fan ta gobxa vo ka va nga tivi hi ti va boxa so ku hi sayitela wa swingomisa swi kombisa ku le ku themeni ntirhweni ebekuba ku hi yena ntamvavisa va lava Mr Post mapanyenza ma le joni wotototo just 2 hits leswi wa swingoma Mr Post a nga fika kombisa swona ku hi sayiti ra yena kwalaha so I was like okay ku ya hi sayiti ra yena but in terms of ma-streamel, I don't know, maybe ku ta va na changes ni twa ti ri silungu ti-tracks leti in terms of ma-streamel ya vanhu in overall ni twi na ku I don't know man ti-streams vo ti ri kha ti famba that way I don't know kumbe vanhu vo va busy but no the numbers are not really necessarily numbering that much because a ni vhele ka competition na Benny Menga mi nga ma hleketa ku in one day track ya Benny Menga na yena 70,000 like views so maswongo leti after like vo ma 2 days combined still a ti se fika ka 70,000 so I don't know so I read maybe this is stream ku ya mahlweni because swi nga va disappoint mu tlhela mu kuma ku these tracks ti fika ti tsandzeka ku va ti compete na project ya Mahengani leyi nga huma already so I don't know we shall see let's go kusukisela kwale ndzhaku ni kha ni mi byela guys loko mi nge lungi ka miraka phanda man a mi nga ni tshembi mara sweswi vo tala ni se va ni tshemba va swi vona ku kokwana Afrika yi nga hembi king ya ka Gaza i murhangaphandha the president Benny Mahengani mangutwa na Greater Kakashi municipality ako mi nga phikizanisi Benny na switlangitlangitlanganyana swa marhimila ya ku swa tikomba ku xiyisa lexiya i king ya ka Gaza loko hi vulavula hi ti-king hi vulavula hi murhangaphandha guys hi vulavula hi murhangaphandha loko hi vulavula hi king okay loko hi vulavula hi king ya ka Gaza hi vulavula hi murhangaphandha guys ni kwala Giyani guys ni ya ku tirheni na hi tshama hi ri ku tirheni guys na swa mzala loko a onha timovha va fonela mina loko se ni ri lana kokwana Afrika tana mi ta lunghisa onheni lowa ntukulu wa n'wina loko hi n'wi byela a ndlela mutswaka vhele na n'wi tivi na mutswaka n'wana sesi hi swi twini hambi kwalaha ni kha ni ndleriwa mutswaka ni ta khomiwa malume malume ta khomiwa na nde leswa ni posta na screenshot ka mndeni na screenshot na sesi le ku swi vone na swi tiva swilo swa mina swin'wana mzayi wa kona swilo swa mina mzayi ku na va nga swi langute guys i languta each and everything leswi ni swi ndlaku ye mzayi ye malume ma swi tiva sweswo mi ndlaku ku case mi xona hi mhaka ya n'wina mi awe hi mhaka yaleyo malume mi ta khomiwe malume putseka tshama khomiwa mani ve ni nge khomiwi na ndeni na maloyara mina by the way kokwana Afrika patu leri fambaku hi rona leri ra hi khe hi endla vlog ri langutiseni kahle patu leri the same road yi fambaku hi ro kwalani kokwana Afrika kwalani yi ri hi na maloyara kokwana Afrika let's go ta voya ta khomiwe malume mhaka leyi mi endlaku mhaka leyi mi endlaku i vuloyi ntsena wa mi ri na vuloyi so se ni ndla yini mhele u nga swi koti ku yimbelela ni ndla yini ni ku mzaha wa yimbelela kha nga swi koti suka tirhi wena me tirhi wena hi nge ndli nchumu wena a loko laha to dya leta vuswa letiwani ni nga ta kwale nga kona sweswi requesta laha ku he malumeni le kwini ta ku nyika leto dya vuswa n'wana sesi wena ni nge chavisiwi n'wana sesi wena ni ba wena ni mhana wena ni hinkwaswo swa wena hinkwaswo mzayi loko va ze va ku ni malume wa wena i hinkwaswo swa wena n'wana sesi wena ni nga bebula n'wana mara a tlhela a ni ba ni twa van'wana va ku hi swi vonini heyi wa n'wi chava a no swi vona ku chukele ri ye henhla hayi ku no n'wi chava a no swi vona ku chukele ri ye henhla munhu a nga za timeka kwala na kwala hayi ku no n'wi chava se n'wina ni guys a mi swi tivi swilo mi a ni na n'wi tiva luya n'wana sesi ni vona chukele se ri gonye ngopfu se a hefemulela henhla ni ku hayi hi ta swi lunghisa a ku na lexi ni nga ta xi lunghisa na wena mina ni ta tshama ni ri ka murhangaphandha ni nge cinci futhi ni nge cincisi hi wena loko i ku hi lunghisa swilo na swi tiva hi lava ni vuya kwahala ka wena ni nge vuyi mi le ka murhangaphandha
Ye malum. Yebo. Vele kamera ka phanda guys. Meka braka phanda nge humi. King ya ka Gaza liya. As I've heard hayi ti hlamuserini kokwana Afrika ku a yi chavi nchumu a yi chavi ku khomisiwa tanihileswi mi nga swi twini kwalano la yi ri ku hi sayiti raleyo zama ku n'wi ehlisa moya because mi nga mi swi twini ku va nga kha va mediator va kombisa ku yi nga vulavuriwa kambe mhaka lesiya yi na mhaka na swona lero swo ka yi chavi no khomisiwa hi Mr Boss swo ku Mr Boss can do as he pleases in other words na mhaka leyiwa kokwani mara ko va defamation ya va ngo yi stopa very very ku yi nga ha post images but ni twina ku case leya defamation ku hi sayiti ra hala kokwana Afrika still yi nga ha continue yi chinga yi to ka yi nga vuli vito ra yena loko ni kha ni hi langutisa ni twina ku it's not really necessarily a strong case in overall loko ni kha ni hi langutisa and stuff like that swa defamation swa hluphanyana and overall wo la ku swi ngova swi ri in that way and stuff like that. A se tshama yi poyila a se tshama yi ku endla swilo swi nga endleki king ya ka Gaza muranga phanda ya hikwala mimolo mikwala molo Giyani masingiti ya molo kona kwala ma swi vona mos ya se guys n'wina vo rhuketelani mi ya mahlweni mara a mo rhuketela ntsena timbeli ta vava guys khisimusi leri lova wes velani makhisimusi hinkwayo hi tshama hi bini kece mara leri vo wes mu humesile mu ku haya ku humesanga mina ku humesa Daddy Post se swi lava ku humesa mina ku tlhe ku humesa hi waluya vo ngo se yena straight hipa undani mama mina hi tshama hi bini no mzama hi be kece a hi vona hi dya hi tshamile kwala bushu hi be kece n'wina mfemba ku msa hinkwenu humani ka yena swa fana mi dyisa mbitsa hi ntambi xi lexi he guys humani ka mfana loyiwa mi tala ka papa la mi tala ka papa the president Ben Mayengani yeah team ya hina yi nge mi disappoint guys yi nge mi disappoint na katsongo a hi jikela hi nghenelela ka masingita mona leyo mi hisa n'wana fevha ku Mr Post a ka cina hi ndlela yin'wana tona koko a na ha kotanga ku n'wi teka video foni ya mhani a yi nga ri na battery kahle a cina hi xiyimo xin'we a ku ba munyembani kamunyembane melite xikulu kamunyembane na tlheli mina kamunyembane na tlheli mina kamunyembane tazi ku boha nge endli nchumu wona yi ndaka four stop liya ma yi tiva four stop leyi hi laha loko hi jikela hala ka left hi laha ku nga boha misolo hi vo General Gwavulani na ni direction leyi already ma yi tiva no mi kota ku yi twisisa loko swi fanele nkwangulatilo laha education center hi laha ka left liya ku jikela na laha ku nga na hampi liya ma yi tiva to vhele yi referencing go and stuff like that. Let's go. le makumu la a tazi ku boha mo rhuketela me tsakisa hi ku na lava ni rhandzaka futhi me tsakisa hi ku va koho lava ni sukelani ku rhuketela mi nga swi tivi ku rhuketela loko ntambi ya n'wina yi nga swi koti ku yimbelela ni endla yini mina ni ri ni endla yini loko Mr Post a nga swi koti ku yimbelela ni endla yini mina hi mina ni nge ta bathyaka futhi sweswi ka 2 song hi mina wa mi nga n'wi advise ku a ba tinghoma ta kahle se ni nghena kwini mina hey guys swin'wanyana mo tipfuka swin'wana byelani Mr Post mu n'wi tekisa kwalani mu n'wi byela ku he ndoda bana ti-hit mu ku bana ti-hit swi na ti-pothole na va lunghise patu ya hikwala Giyani ni ya ku tirheni laha a D1 kumbe ya D2 ya D1 yi helela lan'wana ni ya ku tirheni la D2 lan'wana ku na odi yin'wanyana ya ku yi boheni a yi ri kwale ka Mzambu lo ze va yi koka va ku heyi
Mehisa loyiwa loko hi tlhe hi n'wi hlamula hi tirhisela nkano wa ni vona loyi wa ntukulu lowu Hayi, okay, hayi, hi ti-20 to tala, hayi, let's pass. Emndavhevhele khe hi taka timhaka ta kokwani Fonyonyo hi linkaku na Thabang mi nga ma hleketa yi ze kusuka previous la yi kwate strong la yi kha yi accusiwa ku yi teke malaki ya Thabang a yi kha yi accusiwa hi that lady the savage lady a ku ri mani ladies unbreakable the savage lady mara ya nyimbile yi hela and stuff like that hi swi kombisa yena of course a kha yi accuse ku yi teke malaki ya Thabang and stuff like that hence se yi nga ha fambafambi na xona ya ha na mhaka na xona and stuff like that. However, kokwana yi twa ku yi provide that matter wrongly or whatever laha ka siku of course ra 24 ta December hi nga fika hi vona yi hlangana na Thabang lawa hi nga swona na yena a comedy checkers dikudya ka Truworths kwalani a hi voni ku a ku ndleka yini laha Master T. Let's go. Aya la ku Mall of Africa. 24 December ni na me abantu bana Giyani Mall of Amolweni ya le Giyani na minjani nishapumana mititwa njani kuwana kupata inyama shapa ni ya sepropa ne ya ane na bobani so sepropa shaka kuni aka bodma juni ya mashavela groza na lembe ane wakata kuna bona baba pro ndani ya bakela I think ndafumankari pala before I'm do business anyway ndabavakela bodma juni ndabona ndabavakela ni yaba endela shona propa da so in overall leswo as you can see kokwana Ncauke ya ha ri kona eka vutomi bya Thabang hi yona ntsena by far hi nga hi vona yi kota ku titshina ta tlhe yi n'wi xavela swo karhi ku kombisa ku hi sayiti rona yi nga ri ku n'wi yuzeni so swi ta swa ha ti kombisa if that's the case even for next year hi ku vhevhele se hi kola a nga ha ri ku trendeni in overall like completely so ta khe hi swi landzelerisa but in overall yi ti kombisa ni yaleyi yi n'wi xaverini swa kahle ha vula ka Master T swi clear hi sweswo yi n'wi xaverini ka Truworths a mpahla yo chipa ni we all know it mpahla ya straight a mpahla yo chansa mpahla ya quality njhahi yo kambe yina lexa this unbreakable a xi nga vulalangi ku a yi xaveka Mr Price sweswiya yo vheta yi chaku ya kwale kokwani Fonyonyo na mano hi ndeko mene leswo loko ku ri a mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.